Lik, ne možeš vjerovat, ali trening je takav fucking depression cure. Ok, možda ne depression zato što nemam depresiju, ali, znaš, ono, loš mental health cure. Zato što, ne znam, jako je teško and shit i u trenutku i plus, znači i dobra prehrana uz to, zato što jednom sam trenirao prije nek šta nisam znao ništa o proteinima, ugljikohidratima, u apsolutno ništa, bio sam totalno needuciran. Imao sam period gdje sam mislio da ako pojedem bananu i jednu jabuku, da ću se kao najest i da će to biti zdravo. I onda bi pojeo to, a prije tog bi bio gladan. Istrenirao bi se ko konj i sam bi krešao onak, osjećao bi se užasno. Znači ne to, možeš dobro papat, istraži. Google. Google je super stvar, fakat ima svega. Možeš istražiti jako cool shit kao što ti sve treba u prehrani. Da budeš zdrav i da možeš super trenkat. Ali da, lik, treniranje je takav mental health boost. Ali onak jako treniranje, kad se baš pušaš. Onak insane je koliko zaboraviš to u trenutku kad se desi tak neki shit da se osjećaš loše i onda se to ono, sam se nakuplja shit i onda zaboravljaš trenirati ta sranja. Lik. Ovo zvuči koja ti pokušavam prodat nešto, ne pokušavam ti prodat ništa, ali trust bro, trust. Treba ti onak tjedan dana, sam da se vratiš u formu and shit i onda opet dobijaš ove crazy dobre upale mišića i to ono, sad malo teže hodam and shit, jučer je bio leg day, ali frajeru, koliki energy boost, koliko, mislim, kao, ja nisam druga osoba, ne, ali kao osjećam se bolje kroz dan, onak insane je, lik, zašto je to tak crazy? I meni je čudno što je to tako čudno i kao što to ekipa to ne zna ovak inače, da kao da ako hard treniraš da ćeš se osjećati mentalno bolje. Sad idem samo u krug, ali da, uglavnom, to je sve što sam htio reći. Masivni mental health improvement od teškog fizičkog treniranja. Tako da, dižite utege i sve te cool stvari. To je jako dobro. Ne samo kad se miške grade i kad ćeš biti gigačed, buraš, tu ćeš biti jak isto, ono, trust. Uživite, bog dečki.